Pozdrav ljudi, danas snimam The Walking Dead. Pre nego što krenem sa snimanjem, hoću da se zahvalim bratu Dekiši, Magdi, Spartanu i svima vama koji ste mi, brate, posle onog live-a koji ste mi subscribe-ovali kanal na prošlom klipu. Znači, odvalili ste sa lajkovima na Mafiju 2, znači hvala vam, brate, vrh ste ljudi, znači svako ko, brate, ko me bude zapratio na Instagramu Lexa Corleone, znači sve spojeno, @Lexa Corleone, ko me bude zapratio, dobit će pozdrav, brate, u klipu, znači vrh vrhova, brate, ako imate kanale, šaljete, znači dobit ćete i tu, malo ću na početku svakog klipa ću da spomenem vaš kanal i tako to, znači ljudi, hvala vam puno. Tako da možemo da krenemo sa The Walking Deadom, na trećoj epizodi smo, 8. sezona, tako da idemo. Samo da stavimo ovo sranje ovdje. Ovo je, brate, pederčina teška, ovo je matori. Evo, i pederi. Ova je lud, brate, kraljina je teška. Ovi su rešili, brate, da ih sve pobiju. Pa da pazi, okej, treba. Inače imam mnogog prijatelja ovdje koji će snimati sa mnom. Riba. Tako da, brate, bit će i on malo u klipovima. Pa naravno će se smeje. Inače, ako ne pratite seriju, znači krenite od prve sezone, znači serija je vrh vrhova. Prvu epizodu u 8. sezoni, znači to mi je bila 100. epizoda od početka snimanja. I to je bilo vrh. Evo, brate, naravno izvižde. Tu su ovi Neganovi, pa da. Da, ali mislim da vas je malo. Mislim da vas je malo. Oni su... Brate, znači ova Carol je meni vrh likuš, ona je tu od prve sezone. I brate, znači ona je vrh vrhova. Samo ja da namestim, op. Ovako. Znači, brate, gledaj ovo, jebote, pobili su ih sve u pučku, brate. A mogu oni da budu brojni 100.000 puta, brate, kad nisu jači od njih. Na prošlom klipu The Walking Deada, brate, verovali ili ne, skoro 250 pregleda ima. Pa vi vidite. Znači, pokidali ste i na tom klipu. U zadnjih, brate, nedelju dana malo je počelo, znači aktivnije da mi, brate, budu pregledi, znači lajkovi, sve, brate, ide. Tako da vrh ste, vrh vrhova. Da, naravno, nisam se zahvalio za bratu Stalenziju, Zola 93, Anubi, brate, ima ih Stefke, ima ih dosta koji su mi pomogli, baš dosta. Naravno, zapratite Stefke da stigne dečko do 300 subscribera, znači bit će, svi linkovi će biti u deskripciji klipa. A, brate, ima vas mnogo koji ste mi pomogli. Ovo ću da ubrzam, brate, pošto ne mogu da gledam intro, taj nerviram. Evo ga, ovaj Pederčino.
Pa koji bi drugo bio? This whole time, it was you. Called you men in for nothing. Fights out there, it's just me in here. Did you hear what I just said? Neće ti niko doći, brate, nema šanse. I saw it in the mirror through the open door. And there wasn't any kind of blast from the past. Ali pazite vi koji je on pederčina, brate, Rick je njemu pomogao na, brate, početku serije. Znači, kad je krenuo sa njima, kad je krenuo on sa njegovom ženom i decom tamo gde je negde, znam pa i on i ja gde su krenuli u koji grad, Same guys we used to be, huh? on je, brate, Rick mu je dao oružija, znači dosta, dao mu municije, sve, i, brate, on sad drži pištolj na njega. Mislim da mu bude zahvalan, brate, što We've been mu je pomogao on tako. They'll kill you, the widow, or the king. Not if we don't have to. So why are you here? Možda vi nećete, ali će oni vas ubiti. I know you. Just like before. You're always the guy willing to rush in. But why? What is it you're looking for? Nothing to say, huh? Ima on šta za reći, brate, sigurno. Nothing more. Not for you or anyone else you brought in here. Because what's left of my people. Ako se desi neka greška u prevodu, to je, brate, zbog ovoga, zato što sam ja skinuo to sa neta, tako da kako je na netu pisalo, ja nisam ništa menjao, nisam prepravljao, mrzalo me jednostavno da radim to. Sell your shit. Peaches. Valjda ćete razumjeti. Opa, brate, rokanje je teško. Samo rokaj, samo rokaj. Samo rokaj. Samo rokaj. Opa, neko je pao. Sigurno nije niko bitan kad ga nisu prikazali. Stop shooting. No. They stop shooting at us. Nešto se dešava. Ali ja nisam skapirao šta je bilo. A mrzim me, neću da vraćam, brate, jednostavno. Evo, ovi pederčine. Majko vam jebem pedersku. Brate, ne mogu da gledam pederčine, majko im jebem. Pa šta ima ljudi ovako, kako ste? There's an exit wound. Dok ove pederčine se ne sklone, brate, malo ću ovako da pričam u kameru, boli me kurac. Jednostavno, brate, dosta ste mi stvarno pomogli, ono, znači, vrh ste vrhova, svaka vam čast. I have to keep pressing us. Ja ne znam šta više da vam kažem. Eto, rekao sam, brate, ko me bude zapratio na Instagramu, dobit će isto i pozdrav i sve. Tako da, brate, opalite po followu, jebite mu majku, bre. Što bi rekao Dekiša, samo drugačije on kaže, opalite po lajku, jebite mu majku, ja kažem, opalite po followu, jebite mu majku. I, brate, ko bude to followo, dobija pozdrav od mene. Dok se ovi ne sklonem, brate, neću ni da gledam, jer stvarno ne mogu, brate, ne podnosim pederčine i to je to, brate. You need to go. I can't stay here. Fine, on my own. I'm not leaving you. Inače, sjebao sam, brate, ovaj DVD čitač, mislim, otišao je u kurac. I ovako. Look. Inače, ako neko ima Left 4 Dead dvojku na Steamu, ko bi hteo da pozajmi, brate, da snimam klipove, znači neću ništa menjati, brate, šifre, boli me kurac, samo da igram, to mi je, ono, važno, da mogu da snimam i da igram, brate. Za ostalo me ne zanima, no, ono, neću menjam šifre, brate, ostaće, ono, mislim, vaš akaunt, što bi ja menjao šifru od vašeg akaunta. Ako neko ima, brate, nek mi se javi na Facebooku, znači, ono, ili, brate, nek mi se javi ovde na ovom YouTube-u, brate, pa, ono, će se dopisujemo, brate, pa, ako ste željni da date, mislim, kažem vam, meni ne treba akaunt vaš, to mi je samo da bi mogao da snimam i da igram, brate, s društvom.
Mislim, ono, da ne mora da kupujem, brate, to ću samo da snimam, neću igrati ja sad nešto puno ovako, brate, pošto stvarno privatno nemam, brate, mnogo vremena, radim po ceo dan, brate, od ujutru do uveče i, brate, tu sam mnogo zauzet, tako da neću igrati, ono, preko dana, nego, ono uveče malo da odigram s društvom, ono, i da snimim, brate, i to je to. A ako neko ima da mi pozajmi, bit ću mu, ono, baš zahvalan. Eto, čak mogu i da mu dam stranicu, onu, imam jednu stranicu koja ima oko 400-500 lajkova, tako da na Facebooku, tako da mogu i to da vam dam i ono. Evo su oni, evo, brate, sklonili su se pederčine, evo su oni, brate, što su ih pohvatali, one neganove. Onda ja bi njih sve pobio. Ova Tara je luda, brate, vidi majke. When we get back, we'll talk to Maggie. She'll know what to do with them. Yeah. She will. Prošli The Walking Dead sam imao jako velikih problema za to da bi mogao da ga objavim na jebenom YouTube. Ja ne znam drugi ljudi kako uspevaju cele serije da objave bez problema. Mislim, sad znam kako to ide. Ja sam stavio da mi bude velika, znači ono, da se vidi, brate, film, serija ta. A moj facecam da bude u malom okviru, onako. I sad, naravno, ok, podržavam ja to, brate, što su oni uradili, da, brate, ne može da bude preko celog ekrana i gotovo. Nego mora da bude kao facecam mali, brate, taj, u okviru, ono. I jebi ga ja, brate, pokušavam ovo, ono, brate, neće nikako. I ja uzmem, rekao, haj, brate, probam, ono, da vidim, brate, možda uspijem ako stavim mali, u okvir ovo. Ako stavim to, rekao, možda će raditi. Možda će mi ono prihvatiti sve to, neću mi zablokirati. I ja probam, brate, i jedno, ostao. Radi se. Tako da ću ovo tako da uradim. Jebi ga, moram tako. Volio bi ja da može preko celog ekrana, pa i vi da lepše vidite i prevod i sve, brate, ali jebi ga, tako je. Stvarno, ono, inače opalite dekiši, brate, subscribe, još malo, brate, hoćemo da dođe do 1000, bre, čoveče. Dečko je rekao, ako dođe do 1000, radite tetovažu. Vezano za YouTube, vidjet ćete. Tako tetovažu nema niko, brate, na YouTube. Kao što će on imati. Tako da podržite ga, raspalite njemu po klipovima, po lajkovima, jebite majku onome dugmetu like, Zapalite mu YouTube kanal, brate, da gori, brate, od popularnosti. Znači, brate, dekiš u deskripciji odmah, nemoj da sam sanju. Odmah like i subscribe i komentar i share. Ma sve u pičku materinu. Samo nemojte dislike, to nikako. Sad priča kako su poginuli Glenn, Andrea i ostali ovi. Negan ih je ubio, naterao ih da kleči, naravno. Peder. Racepao mu je glavu. Pa jeste, racepao mu je, brate. Imao je ženu. Ne, nije imao pre. Našli su se. U ovome, da, brate, da. Ona je ta udovica, kako je vi zovete. Ali osvetit će vam se svi oni. Boli me kurac što si izgubio porodicu. Izgubio si radi, i to me boli kurac. I boli me kurac što si spavao preko lice. Zabole me što su te našli. Zabole me što su i mislili o tebi. Ma zabole me što su te i poveli. Ma da, i to me zabole. I zabole me što si negar. I zabole me što si došao toliko daleko. Nema šanse da budeš ti isti kao Rick.
Mnogo si glup, brate, mnogo glup si. Mnogo si glup. The Kukurac. difference is, I'm the one holding the gun. Ja sam se pre pitao šta je bilo s ovim Rikom, zato što od prve sezone, od kako je otišao, pa sve do, brate, do sada, znači lik se uopšte nije pojavljio. Čekaj, neko se streamuje, evo Ilija Benjak streamuje kamionom kroz Europu 2. Eto, možete ono, zapratite Iliju Benjaka, brate, ono, vi ga već pratite sigurno. Lik raste ko kvasac jebote onako. That's the best you can do. Ali okej je lik, brate, svaka mu čast. Pričali smo na Skype-u par puta, nije ufuran toliko kao neki youtuberi, ono. I know. I would. You want to know what I think? I think you can talk all you want. Ja ne znam šta je drugim youtuberima teško da, na primjer, čekaj, da im je teško, na primjer, da pogledaju od manjih youtubera kanale, ono, to je, mislim, čekaj, i oni su nekad, brate, počeli od nule isto. Officer Friendly died right along. Mada ja sam se sad uhvatio te YouTube politike, ja gledam ovo, jebem ti YouTube politiku u kurac. That's what I know, Rick. Ne, šta je bilo? O, brate, ovo je lud, brate, lud. Ne, brate, a ga rokno, sine. Uf. I know who was. Zna ko je bio, pa koga jebe, brate, pa ja lepo kažem rokni govedo je. You found them guns. Jesi našao oružje? Nije, brate. Čini mi se da traže neki mitraljez, brate, oni. You aren't here. Kako sam ja shvatio u prošloj epizodi, oni su tražili taj neki mitraljez, brate, šta li je već. Called to save us back. Zove spasitelje da se vrate. You gotta get out before. Opa, evo ih. Evo, brate, čuo sam vrata, brate, čuo se vrata neka, znači oni su. Gledaj, koliko ih je, brate, koliko su ih uhvatili, brate, njih toliko malo je, brate. Dobro, i nije ih malo, ima ih dosta. Now, I've been trying to figure out what's different about you, because something's definitely different. A ovog bi ubio mamu mu, jebem ovog što se smeje. It's your armor. It's different. Smaller. Almost like it shrunk or something. Morgan je isto kralj. Ovaj bi, brate, Morgan sve redom pobio. Pre kao čuo, ma šta, brate, čuo, šudri, bre. Why the hell would you wear that? Didn't do shit for him. Rokni ga. Treba, ja bi ga roknuo, brate, boli me kura zove, mo. Roknuo bi. A ti jebe mamu, jel piču. Šta je pički, usrali ste se, a? To, hvata ih, to sine, idemo, brate, idemo. Rokaj, samo rokaj. To, Morgane, to. Samo ti, ma da, trebali ste da pustite malo još da ih pogrickaju. A dobro, ujeli su jednog u koloniji, ovi ostali će krenuti, taj što je jedan će krenuti na ove. Šta je pičke, a? Pa hoćete pobegnete, pa ne znamo da li ćete uspjeti. Jebem ti majmune. Trči, Morgan, trči. Pametan je ovaj, je pametan, bro. Pametan je čovjek, izvoli. Pa ne znamo da li si izdržao ovoliko ili nisi, brate. Ovo je podsjetilo ovu u šumi, ono, pogrešno skretanje, brate, kad je bilo. Mislim da je bilo to 6. ili 5. dan. Ne, 5. je bio, ja mislim, ono, u onom gradu, kao. Ja mislim da je u 6. delu bilo u toj šumi jedan. Opa. Ovaj Isus je lud, brate. Tako ga zove. Paul Rovija. Zvani Isus. Ali stvarno liči na Isusa, jebote Bog.
Once you turn, Morgan, we're gonna find another way. Pametno govori čovjek. We'll find another way. Really think she won't want him dead? Every last one after what? Pa i ona bi ih ubila 100%. I treba ih ubiti. Just now? 'Cause we here now. To be this. Do the same thing they do, but we go on. You see, we are the same. We're the same. We're the same. So there's no choice. Zato izbada. Opa. Everybody turns, but there's the war. And then there's peace. We're gonna have to live with these people after. We're gonna have to find a way to peace. Morgan. Koji mu kurac jebate? Čekaj, brate, što... Ja mislim da se zajebao Morgana što si krenuo na njega. Opa. Da li ga udario, brate? Inače, koliko sam Dekišo razumeo, ako bude slobodan u petak, pravit će live, a ne 5 sati, nego 10, brate, 10, duplo više nego što je bilo. A ako dođe do 1000, pravi 24 sata live. Znači, pa vi vidite. Čovjek će snimat kad bude išao u WC, bre. Alo, čoveč. Znači, upalite po lajku, bre. Šalim se, neće snimat, snimat će ovako, brate, zebancije s nama, ono, 24 sata ćemo biti na live, ono. A i teško je izdržati, brate, 24 sata za kompjuterom. Opa. Ovi su, brate, ludi. Opa. Op, op, op. No, ovaj Daryl je isto lud, brate, lik je legend. 2 pištolja ima čovjek, jebat. Zajeba si se, Morgane, što si ušao s njime da se biš. Stop now? Možda ne, pa ne, taj je lud. Opa. Sjeba si se. Uf. Ali ga si ne bacio, jebo. Bate kako pištoljčino ovaj Daryl ima, jebo. Nema municije, čovjek. Mislim da znam šta će da radi. Pucat ću taj aparat. Šta sam rekao, eto. Ko da znam, brate, šta će radi. Opa. A ga navuku sine.
Ovaj Morgan je, brate, stvarno lud. Šta je sad? Is it over, Morgan? Is it? Nešto se dešava s njega, nije on kako treba. Mislim, ljudi, pazite ovo. Ja znam da je sve to, brate, serija, ali, brate, sve ja to kapiram, brate, da je serija, da je sve to navešteno, mislim, nemojte mislite da sam glup čovječ. Nisam. But that doesn't make me wrong. Prso si ti, brale, prso. Can't be a part of this. Jebati. Ne mogu. Morgan, Steže me slušalica. you are right. Pa čovjek je u pravu, pa naravno da je u pravu, jebate. Neko dolazi, neko je došao. Tim, Evo ga, pedarčina. Pedarčino? Ja te ne bi pustio uopšte. E pa ne bi otvorio. Koji si sam pobegao bez onoga Gabriela, kako se zove. Boli me kur što si prošao kroz pakao. Man, I know you can hear me. Crkni govedo. Gate's broken. Ja, on polomljen. Told him to oil it. Gate's not broken. What are you Man, doing it's- in this car? Where is he? I don't know who that is. Carl was just there. So what are you doing here? I live here. This is my home. I built this place. Govnar. You weren't here for that, but Ti iz govnar. you just showed up. shut your damn mouth! You really gonna stand there and pretend you didn't try to sell us out, sell this place out to the saviors? I was working for the side of sanity. I was working for peace. You threatened to kick people out. I tried to save lives. Now those people are cannon fodder. Those people are fighting for a better life. Look, the throwing out the family line was all Negan. He made me say those horrible things. I went to them Debil. you know, in the interest of furthering good faith diplomacy. I tried to save lives. Some people, without opinions, colored by a preoccupation with vengeance, might call that heroic. You were looking out for yourself. You went there to betray us, to warn Negan that we were gonna fight. That's what you told Cal when you dragged him there. It's why Cal left you. Cal is delusional. What the hell? Cal! Brate, koji ludak. Sorghum pancakes? Little girl's pancakes. I did not eat those pancakes! E budale, brate, ne verujem. For what it's worth, Ej, jebetim debile. Negan already knew it. Goodbye, Gregory. Wait, no, please! All right, I Papa, pedrčino. all right? Samo ti pričaj, samo pričaj. I didn't want to be complicit Samo. because I didn't think you could win. Ja te ne bi pustio mamu I ti. see now what you saw all along. The saviors can't be reasoned with. That fighting them is the only way. A tako nisi govorio onda kad je, brate, bilo pucanje, mamu ti jebem onu smrdljivu. I'm sorry.
Sad ti odjedno žao kad neće da pusti, a? Pa ja to ne bi pustio mamu tira. Human beings with faults and flaws and fears. Od samog početka taj me lik ide na kurac. Od samog početka. And you know, mercy. And you know, humanity. And you know, charity. Please, open the gate. Open your heart. Don't leave another human being out here to die. Plači, pička, plači, Ujebem ti mater. Let him in. Ja ga ne bi pustio. Govno je ono. With everything he did? Why? It's not worth killing. Not yet, anyway. She won't regret this. I've changed. I'm a believer now. You'll see. Maggie? Evo se robijaš. No way. With what they did, with what they do. To jest, ovi zarobljenici čuju mene robijaš. No, this is not a sanctuary for killers. We're putting the safety of everyone in jeopardy. Get out of here. I know what they are. I have stared into the face of Gregory! Go! Bršu pičku materinu, bre. Jebem ti mater. He actually came back after all that. I actually let him in. No offense, Jesus, but I kind of agree with that prick. Our family's here. Children. There's 2 empty trailers out back. We could lock him up in there with round-the-clock guards until this whole thing is over. Go from there. You know what they've done to us, what they've taken from us. Of course I do. But they surrendered. Jesus. We can't let them go. And we can't kill them. Jednom negativac, uvijek negativac, brate. Ja bi pobio majkin. Sad, što ja govorim, brate, pobio, brate, naravno, jer, ono, stvarno su ljige, brate. Znači, neko piše, brate, pa ti bi sve pobio. Pa bi, brate. Bi zato što su stvarno ljigetine jedne. Sjebali ste se. Hteli ste na Rika da krenete i ekipu, eto vam ga. I izduvali ste ga. Opa, evo ga deralo, brate, kralj. Faljus. Strela u vugla. Evo ga Rik slika, brate. Ovaj lik je isto legenda, brate. Ima jedna slika gdje je Rick, brate, drži taj aparat kao radi selfie, brate. Ja se ismijao kad sam vidio to, brate, koji kralj. Ne znam da li sam to vidio na njegovom Instagramu ili od nekih fanova njegovih, jebem li ga. Inače opet mi izbacilo ono subtitles upload successfully, kako već. Nema pedarčine, pobegu. Rikno čovjek. Čekaj, brate, vičeš Aaron, a ti si, brate, Aaron. A onaj pedarčina, to je Erik, brate. Znači, pogrešili sad. Greška, brate. Bar koliko sam ja čuo da je vikao Aaron, a ne Erik.
Plači pičko, šta je, nema ko da te kara. Jebi ga, brat. Tako plači, pičko, plači. Jeb ti mater, pedersku. Pederčino. Evo ga ovaj, ludak, kralj. Kraljčina. Inače, da nije bila onaj Denis, njega, on ne bi bio, brate, tu. Ona mu je kao navodno u seriji spasila život. To je bilo ono kad je, brate, kad su vodili ono hordu, pa je on valjda bio pogođen ili šta je bilo, jeben li ga, ne znam. Samo znam da mu je ona kao spasila život, to. Mislim u seriji, brate, naravno. Nisu našli oružje. Ovo iza njega čini mi se, brate, da je deralo, ali ne vidim, zamoćeno je. Evo, uzeo je bebu, ono. Yes, it was. I haven't stopped him yet. Daryl's got his bike. Maybe she can go back with you or Scott. Go with me. I can take her to the hilltop. She'll be safe there. Here. You sure? Eric and I were gonna go up. We're gonna go there after and update Peggy. So that's what I'm gonna do. Please. Ovo je derale, brate, vidi ga, boli ga kurac, on, brate, stao i gledao sam onako, ko tele ušali na vrat. Legenda je, brate. Her name's Gracie. Eto, ona Rikova mala devojčica će imati s kime da se druži. See you back home. Sure you want to talk to them assholes along? Yeah, that's how it gets done. Gone too long, I'm gonna come looking for you. That's the plan. Opa! Opa! Neko puca. Opa. Hey! Hey! You're alone! Čekaj koliko traje. Još. There's not enough room. Još nekih 3 minuta, otprilike. And there's a herd coming. Samo malo da ja to stavim. Ovako. Ne! I tell you what. Make you a deal. Drop your gun. Come on out. Tell us what we need to know. Do that? Nešto je počelo da mi baguje, ne znam šta je. Evo. Live. How about it? Why should I trust you? Because I'm giving you my word. Not a lot that's worth much these days. A man's word. Evo vidite, greška u prevodu, nisu preveli, brate, ovdje ovo. Okay. A možda se nešto i poremetilo. Čekajte, sad ću ja samo da... What do you want to know? Subtitle check. Evo We ga. ever have any M2 Browning 50 caliber guns here? We did for a while. What happened? They got sent to another outfit. Jebem ti prevoda, ti jebem. Which one? Marš u pičku, mati. What's it here? Can I go? Ne možeš da ideš, brate.
Znači, pisalo je ići rata, ali vidiš da su sjebali ovdje prevod. Chains of Gavras. Ne! A jebote, da li je moguće? A jebem ti mater u pičku. A sad moram stavim tamo negdje. Gotta mean something, right? What happened? They got sent to another. With Gavin. West of here. Zapadno od njih, znači tamo treba da idu negdje, taj grad. Can I go? Inače ja se izvinjavam zbog ovog što se desilo, jebi ga. Dešava se, vrati. It's Chains of Gavras. A joj, brate, oni su na Gavin, taj. To je ova Carol i ostala ekipa. Everyone is accounted Svi na broj, vaše veličanstvo. Morat ću vam čitam, brate, da se ne bi zajebavali, ono, Ezekiel. Nijedan nedostaje, hvala Bogu, brate. We need to sweep the compound. Moram pomestiti bazu. Moram da počiste bazu. Vaš zastupnik je tvoj plan, aha. Dozvolite mi da pomognem. Valjda je to pisalo i tamo. Ako možemo biti, verujem te njim. Ne trebam slučajnost. we or they, one or the other, I jedno ili drugo. cannot be. To može i jače. Ja, brate, pa eto gdje je to oružje. Izbušili ih, brate. Izbušili ih ko sirene. Ništa, ljudi, znači, to je to za ovu reakciju, za ovu epizodu. Hvala vam još jednom na velikoj podršci, znači, što bi Dekiš rekao, opalite po lajku, jebite mu majku i naravno subscribe na Dekišu i na ove ostale moje prijateljčiće koji će biti u deskripciji. Tako da, to je to, ljudi, vidimo se u sljedećem klipu, nadam se da vam se ovo svidalo, tako da to je to i pozdrav!